Poštovani slušatelji Radio Marije, srdačan pozdrav u još jednoj emisiji iz Livna pod nazivom Prigodne reportaže. Moje ime je Silvija Brčić i ovoga puta donosim vam razgovor s jednim iznimnim čovjekom, vjernikom, umjetnikom, borcem. I evo mogla bih nabrajati još, ostavit ću, poštovani slušatelji, da na koncu razgovora svatko od vas ponešto pridoda uz ime Branka Ivankovića Mite. Mito, dobrodošli u program Radio Marije. Hvala lijepo i vama što ste došli, a prije svega pozdrav svim slušateljima cijenjenim Radio Marije, da malo uživamo u priči, u razgovoru. Hvala na posjeti. Tko je zapravo Branko Ivanković Mito? Pa ovako, rođen sam 1954. Sad tu brzo slavim 70 godina, ako Bog da. Radio sam u pošti, u telekomunikacijama 40 godina. Završio sam osnovnu školu u Sarajevu i srednju. Vratio se u Livno, zaposlio se 73. godine kao mladić, tu upoznao svoju ljubav, svoju jakicu, oženili se i dan danas smo živi i zdravi, tako da sam ostao u Livnu. Moj otac, pokojni Zvonko, on je bio majstor za sve žičane i glazbene instrumente, radio u Liri u Sarajevu. On je prepoznao da bi mogao biti ja umjetnik, ali mi nije dao da radim umjetnost, pogotovo u drvu, iz razloga što je njemu cikular 65. godine odnio ruku na građevini u Livnu i plašio se da ja ne bi ostao invalid. Međutim, prve portrete sam radio ugljenom na papiru, a ti radovi su bili portreti mojih kolega i kolegica sa posla, tako da imam prvi portret, jedno gore uokviren, to je moja pokojna baba Glamočka, zvana Marija joj ime Glamočka, evo kao i u vašem radiju cijenjeno Marija. Znači, to sam napravio 77. godine. Sad neću brojati koliko je to izgleda, da je to davno bilo. Završio se rat. Čovjek mora nešto raditi. Situacija je takva bila da čovjek koji je hiperaktivan kao ja od mladosti, jer ja sam bio nekada i sportaš, desetobojac, tako da sam taj radnu naviku prenio i u budućnosti. Znači, nema ležanja, nema spavanja, nema odmaranja. Jer čovjek, ja kažem, to je moje geslo, čovjek dok mrda prstima, nogama, on mora hodati i stvarati, raditi. Tako da sam ja 95. godine prvi put, znači u 40. godini, uzeo glijeto. Otac mi dao jedan orahov dasku 3 cm debelu, frž unutra i da napravim, da mu naslikam, on će to raditi, da mu ja naslikam crkvu, jer te godine se toranj završio, kupola bila mala, pa je se produžila za 10 metara. I on je to htio da okovječi i kaže meni, Mito, ajde molim te da mu to napravim. Ja sam otišao, to je bilo negdje 10. siječnja, santimetara 20 snijega vani, hladno, ali ja sam uzeo stolicu i tu drvo što mi je dao i slikao. Međutim, došli su susjedi, moji prijatelji koji smo se družili
i počeli me zafrkavati, vidi Mito poludio po snijegu slika. Kažem ja to ne slikam, ja to ocu radim, šta će on od toga, ja ne znam. I tako u priči prekine, ja pola napravio, pola nisam. Dođem kući i kažem ocu, evo, jesam nacrtao, nisam. Što? Nisam mogao doći drugi ću ti put, ali ću ti nacrkati. Ja sam završio, ali evo opet prijatelja. Kaže Mito, hoće da postane umjetnik i to. Oni su mene toliko isprovocirali da sam rekao, ali sad baš u originalu, rekao sam da neće otac raditi, već ja raditi. I upamtite dobro, najveći slikar svih vremena Livna je pokojni Gabriel Jurkić, akademski slikar, prvi bosansko-hercegovački akademski slikar koji je završio akademiju likovnu u Beču, jer ne mogu slikati kao on, ali rekao sam, iz mene izletilo, Mito će biti najveći kipar svih vremena Livna. Tako da sam ja to nekako nehotično izjasnio se, međutim... Na neki način ste zapravo rekli ono što se je ostvarilo. Pa, gledajte, kad sam ja došao kući i rekao to ocu, a on kaže, hvala dragom Bogu da ćeš ti to početi raditi. Znači, tog trenutka se i otac složio s tim, iako je u ranijim vremenima na neki način vas htio zaštititi, pa nije bio suglasan. Sad ću vam reći u čemu je poenta svega. Ja ne znam, nikad nisam radio na drvetu i ovamo, on je meni donio jednog lijeto poluokruglo i kao da radim to, da rezbarim kao što je u linorezu. Znate ono u školi linorez što djeca rade. I ja sam to počeo raditi. Kiša je taj dan padala, to nikad neću zaboraviti. On je otišao u štalu, imali smo i krave i tako da položi. I ja sam to, pošto je bio u sredini frš, rade isto, ono mi se odlomi u dubinu. Ja zovem oca da dođe, da on to fino meni popravi ili da ja se razočaru. Međutim, ja ga zvao, on me nije čuo i nešto ko da mi dragi Bog kaže, Mito, ti moraš ići u dubinu. I to moje prvo djelo, to je naša Biljenska crkva Svetog Franje Ašiškoga, koja dogodine slavi 100 godina. I koja je baš preko puta vaše kuće u kojoj živite sa suprugom. Sad ću i reći zašto je. Moj pradjed, Ante Ivanković pokojni, on je napravio 1906. godine vlastitu školu, osnovnu, prije više od 100 godina, pa je 25. godine dao 12 duluma zemlje da se napravi crkva u Biloj. I sad ja kao njegov nasljednik, odnosno praunuk, galeriju. Znači imam školu 1/1, crkvu 1/1 i galeriju 1/1. Čovjek koji ima te 3 stvari, on opstaje, on ne može umrijeti. Imati znanje, vjeru i umjetnost, kulturu, kućeš ljepše i bolje. Ja uvijek kažem, ja sam vjernik i uvijek kažem, dragi Bog, da je ko makovo zrno, on vlada, opominji, nesvjesno čovjek dođe do nečega. I tako da sam ja krenuo u drvo i... Te 95. je li tako? 95. Dobro. I zavolio sam drvo. Jer drvo je prirodni materijal koji je živ, pa ga osjećemo, osušimo i na kraju stvaramo djelo, a ti godovi, ta prirodnost, pošto je raslo, ono vraća. Prva tematika je bila, pošto su livanjske crkve sačuvane u ovom ratu, napravio sam sve jednu u reljefu, sve jednu crkvu livanjsku. Tako da je to bila
i moja prva samostalna izložba u Livnu, Livanjske crkve. Od tih crkava krenuo sam u portrete, krenuo sam u kipove, krenuo sam u oltare, krenuo sam u velike križeve, postaje križnog puta. Napomenuo bi tu da sam napravio mali križ od 10 cm minijaturu, raspelo, i da sam napravio najveće na svijetu raspelo. Baš kad se spomene vaše ime i prezime i onaj ko išta poznaje umjetnosti, u svijetu umjetnosti, kad se o vama govori, prepoznaju vas upravo možda po najviše po izrađenim raspelima, križevima. Da čujemo malo tu priču, kako ste se vi pronašli u tome i tu simboliku znači da ste krenuli sa od 10 cm izradom križa, znači pa do ovoga koji je zapravo najveći u svijetu izrađen iz jednog komada drveta. Da. Tako. Moram se vratiti opet na pokojnu babu, svoju koju sam strašno volio. Ona je došla, bila je na nedjeljnoj misiji, vratila se u kuću i krsti se opet. Kažem ja, baba, pa zašto se sad krstiš, sad si bila u crkvi, molila se, kud sad opet? Ma kaže, moj Mito, razočarala sam se. Šta je? Pa se opet prikrsti. Pa šta ti je? Ma kaže, stavili u crkvu neko djelo, ne mogu sramote se pomoliti pred njim. Jer valjda starija žena, ona je vidjela, vjerovala je samo u realizam. A sad umjetnost, pošto je to realizam davno izostavljen, sad je moderna ta umjetnost, skidam ja kapu i modernoj i staroj umjetnosti. Međutim, ta moja baka je ostavila na meni pečat realizma, hiperrealizma, jer ja radim do savršenstva portrete, odnosno kipove. Meni je sve isto, ili visoki reljef, ili duborez, ili kad ti je Bog dao da te nagradi, baš hvala mu. Kad dođe turisti, posjetitelji koji dođu u moju galeriju, ja šutim. Zašto? Zato što je stvar ukusa. Ne može, nekom se sviđa ovo, nekom ovo. Ako me upitaju, ja ću objasniti. Moram se još vratiti na velika raspela. Imam glavni oltarski križ u Banja Luci na Petričevcu, pod kojim je sveti otac Papa Pavao Ivan II. govorio misu. Ja sam ga radio, on je 5 metara i 35 cm, isto od jednog komada drveta koji se nalazi sad gore na Petričevcu u crkvi. Onda sam radio Merčev križ, koji je Papa poljubio i posvetio i ostavio u nasljeđe mladima Bosne i Hercegovine. Onda imam veliki križ kod Ploča. Dole imam veliki oltarski križ. Onda imam oltarski križ koji čuva Blaženu Mariju Propetog Petković u Blatu na Korčuli. To je jedna raspelo gdje je ona spava u sarkofagu, a Isus pored nje spava i čuva je. Onda sam radio još tih velikih križeva, oltara. Ima ih u Vatikanu, je li tako? U Vatikanu imam 5 dijela. Kako je to dospjelo do Vatikana? Evo da čujemo malo tu priču. Ovako, sad ću vam reći. Ja kao umjetnik, bilo koji umjetnik, možemo napraviti 100 dijela i odnijeti u Vatikan i pokloniti Svetom Ocu Papi. Ali to nije to, jer Vatikan ima puno galerija i to ide u te galerije. Međutim, kad dođu predstavnici vlasti država, odnosno oni kupe od mene djelo i odnesu, to ide u posebnu od pape koji je tada na vlasti. Tako da sam ja kao mali čovjek, Hrvat iz Bosne i Hercegovine, uspio 5 dijela da imam kod svetog oca pape Pavla Ivana II. Kad je bila misa u Banja Luci, kad je dolazio na Petričevac, onda sam ja poklonio sliku ispred župe, odnosno lik Kristov od 4,5 miliona godina stara drveta. Sad se svak pitate se i vi, kakvo je to drvo. Šta je interesantno, kaže, pa mi to kako, da to nije, kaže, iz Save, tamo su 2-3 tisuće godina oni hrastovi što se vade što je mulj prekrio, pa se to malo ugljenicalo i tako.
Ja se smijem. Pa zašto? Rekao, to je zato što je ovo drvo ugalj, lignit iz Livanjskog polja. DNK analiza pokazala da je preko 4 miliona godina staro drvo. I ja sam ga, što je interesantno, radio u vodi. Jer je ono karbonizirano sa zrakom. Kad se puca, jednostavno pretvara se u kamen. Sad to je trebalo u vodi raditi. Kasnije sam, opet Bog mi dao pamet, svijetlio kako isušiti, kako da ne ispuca. I to sam uspio sve napraviti i to je u Vatikanu. Međutim, napravio sam još jedan sličan Kristov lik od istog tog drveta koji se čuva pod staklenim zvonom u Podravskim Svesvetama u crkvi kao relikvija. Tako da te neke Božje, kako bi ja rekao, milosti, nisam ja sada da neko kaže samo sakralno. Sad ću vam ja reći, jedno sam djelo radio, moram spomenuti, vi ste čuli za Petra Iljiča Čajkovskog, Labuđe jezero, tako da sam ja otišao na koloniju Podravske Svesvete. Gore ima jedan prirodni park gdje je radilo 25 kipara i 25 slikara. Ja sam predstavio Bosnu i Hercegovinu kao kipar, a pokojni Mersat Berber je kao slikar. I radio sam Petra Iljiča Čajkovskog, tako mi je mentor zadao zadatak, ja sam napravio i dolazio je tadašnji koji je bio ruski ambasador u Hrvatskoj i tražio umjetnika koji je to radio i htio me je voditi u Rusiju da vidim kompletnu tu istočnjačku umjetnost, a mislim da Rusija ima toga puno umjetnosti. Tako da je mene u međuvremenu zabolilo pa nisam mogao otići. I dan danas mi je žao, međutim, ne može čovjek za života sve vidjeti, ne obaće, ali zato sam imao jednu prigodu da sam obišao Italiju, od Sicilije do Venecije. Sve vjerske poznate centre, pa sam bio kod Svetog Pija, pa sam bio u Špilji, odnosno Pećini, gdje je Sveti Juraj ubio zmaja Aždaju, gdje je došao Sveti Franjo Ašiški, klonio se, mjesec dana išao i više od Asizija dole u južnu Italiju i kleknuo, pomolio se i rekao da nije dostojan da uđe u takvo svetište. I nije otišao dole, a dole ima 5 velikih oltara. Kad uđete, meni je to ostavilo traga na meni, kad uđete, onda ste van zemljine gravitacije. Takav osjećaj imate, baš sam ja imao. Gledajući povijest, proučavajući je, ja sam radio da je život svakog čovjeka, čim se rodi i počne živjeti za života, križ ima muku, patnju. Križ je simbol muke i patnje. Taj križ je, kaže, nečiji veći, nečiji manji. Međutim, ne možeš ono što ti je Bog dao, to moraš nositi, ali ne kukati, ne u životu kloniti, nego mene, ja sam ostao bez obe noge, ja sam operisao srce, rasječen, premosnice, ja sam 5 puta oči operisao, sve i pišem pjesme i to sve. Pričat ćemo i o tome. Htjela bi samo Mito da se kratko vratite na ovaj dio, znači ova simbolika križa definitivno je ono što je i u vašem životu i čime ste ostavili već sada se može kazati traga, znači na području umjetnosti, naravno ne samo Bosne i Hercegovine, nego i puno šire. Ono o čemu se puno govorilo u javnosti jest upravo ovaj križ koji sam ja spomenula, koji ste uradili u jednom komadu drveta. Malo gdje je sad taj križ? Pa da ti kažem nešto, sve je to istina. Ja sam u sebi nosio ideju da napravim jedno raspelo drveno, ali od oraha. To sam ja tražio 11 godina u prirodi. I nakon 11 godina nađem ga u selu dole u Tomislavgradu Zaljut. Interesantno je, 2 oraha pored kuće, a vlasnica živi u Zadru. I kako doći tu? I kad je ona došla, javili su mi
ja sam otišao da se dogovorim i taj u kojem ja vidim raspelo. Da se sad malo našalimo, od duvanjskog drveta dobili smo livanjsko raspelo. Točno. Sad, kad je ta gospođa došla, ona kaže Mito, evo ti ovaj veliki, a ovaj mi kaže hladovinu nad kućom. Nemoj mi toga dirati, kaže on mi hladovinu. Kažem ja njoj, gospođo, ja tu vidim Isusa, ja pokažem koje ću grane osjeći to sve, da napravi, reko svetog Isusa, Boga, kaže ona, Mito, kad je tako, sječi, reži. Nosi, koliko sam ti dužan, neće ništa, ja sam joj platio, dao za kavu i tako, malo neće bitna cifra, nego njezino srce je bitno tu. I što je još najgore, što je ona umrla, nije vidjela to raspelo od svog koraha. Ali tako sigurno sam da ga je negdje sad, vidjela. Ja sam to, ali je interesantno da sam ja njega 4 godine radio, odnosno 2 godine intenzivno natkrio, napravio nasrešnicu, sušio, premazivao, da orah ne ispuca. Morao sam ga sačuvati i 2 godine sam ga radio. Svaki dan u prosjeku 5 sati. Moram spomenuti da je njega biskup Komarica, naš Banjalučki, sad već bivši, dobili smo novog, ja želim mu svu sreću, a nadam se da ću ga i upoznati. Jedna stvar koja čovjeku dah staje, da se to raspelo, blagoslovilo pri crkvu, ali nisam ga htio prodati. Nisam htio, već ja kad umrem, ono se nalazi u mojoj galeriji. Dimenzije su križa 7,5 metara, bio je 9 metara i 10, međutim nije mogao u kuću dole stati, a da vani ga pokrivam i to ne bi ga spasio. A samo korpus, znači tijelo Kristovo, je naravne veličine kao čovjek od 2 metra i 25 centimetara, znači noga od tabana do vrh glave. Raspon ruku je 2 metra, a noga, ruka 3 metra. Tako da je to proglašeno, sad moram kazati, od stručnjaka Tonko Marojević i ostali pokojni, eto sad ima, čovjek kad vidio moja djela, rekao, to raspelo su proglasili zvančno da je remek djelo, a ja još živ. Takvo djelo, bio sam u Vatikanu, obišao sam sve, nema ni Vatikan. Neko je govorio da sam ga prodao u Vatikan, da je, međutim ja hoću da moja Bila, moje Livno, moja Bosna i Hercegovina ima nešto vrijedno gdje će ljudi hodočastiti, dolaziti, pomoli se jer je on posvećen, blagoslovljen i nalazi se u mojoj galeriji. Druga djela, recimo, interesantno ako znate selo Linardići na otoku Krku, moram ovo spomenuti posebno, radio sam majku Linardičku, gospu, od drveta ariša, to je nešto slično boru. Međutim, pošto se nalazi ispred crkve, munja je udarila u toranj crkve i njemu spalilo žile. To se drvo sušilo i mene su našli da ja to napravim. Ja sam otišao tamo, ali drvo nije osječeno. Majka Božja od 2 metra i 40 izlazi iz žila. Živo drvo. Znači, to sam radio prije 11 godina. Vi ste zapravo u jednom kontinuitetu radili od 95. pa do... Sve do sada. Da, imali ste jedan prekid od 6 godina. Tako je. Zbog bolesti koju ste spomenuli. Možete li sad vratiti se, znači, u to vrijeme kad vas je sustigla bolest i bili ste primorani, rekli ste da ste ostali bez obje noge do potkoljenica. Jeste li tad pomišljali da ćete se ikad ponovno vratiti u umjetnost i da ćete stvarati? Pa da ti kažem iskreno, nisam se nadao, jer ja zbog nogu i toga ja bi se vratio, ali ne zbog očiju. 5 puta sam imao operacije, ablacija, žuta mrlja, šta ja znam, sad neću ići u te tehničke bolesti očiju. Ja sad na ovo lijevo oko vidim samo 15%. To je da zaznam dan
i noć, svjetlost. I kaže mi, profesor, mi to moramo ga betonirati, tako je rekao, da bi mi drugo oko spasio. Sad ja to drugo oko možda je 80%, jer 2 puta sam i njega operirao, a inače nisam vidio ništa. Ma to je Božja opet providnost, ali sam u međuvremenu napisao sam negdje oko 400 naslova iz života. Tako da sam puno toga napravio od drveta. Nema kontinenta gdje nema moga djela. I ove pjesme koje ste spomenuli, sjećam se kad ste krenuli s pisanjem i okušali se i u tom vidu umjetnosti, bile su i nekakve šaljive anegdote, sjećam se one pjesme koje ste javno govorili, Evo, sad ću vam i tako dalje, jel da? Nisam je odavno recitirao. Evo, kaže, odem baki, odem majci, jeo pio, nisam smio. Odem kumi, odem priji, jeo pio, nisam smio. Odem na krštenje, odem na sahranu, jeo pio, nisam smio. Odem na sportske igre, odem na more, jeo pio, nisam smio. I tako dalje. I na kraju, odem u bolnicu doktoru. Doktor kaže, Mito, jeo pio, nisi smio, sladak si bio. Evo, to je jedna šaljiva zapravo pjesma, ali koja je puna stvarnosti, vaše stvarnosti, vašeg života. Gledajte, puno ima ljudi koji boluju od šećerne bolesti. Tu se ne bira ni žensko, ni muško. Ta bolest je tiha, podmukla, tako da sam ja ostao bez nogu, a bio sportaš u mladosti. Nakon 6 godina ja nisam glijeto uzeo u ruku. Znači 6 punih godina. Da li je to stvarno Božja providnost? Da li je to Božja nagrada meni? Kako vi to doživljavate? Ja to doživljavam da dragi Bog radi preko mojih ruku. Nemojte se naći uvrijeđeni ni misliti neko drugo mišljenje. Jer ja gore kad sjedem u svoju galeriju i onda gledam svoja djela, da ne kažem portrete od Blažnog Stepinca, od Kuharića, od Svetog oca Pape Pavla II, majke Terezije, Fralovre Karauli, Svetog Leopolda Mandića i tako dalje i tako dalje. Ja sam sebi postavljam pitanje, mi to ovo ti nisi radio. Ne mogu ja da vjerujem da se ja to radio, ali je činjenica da su moje ruke radile. Ja kažem, dragi Bože, hvala ti što si uzeo moje ruke da to rade i stvarno mu hvala i dan danas. Znači, nakon 6 godina križevi nastali u kojem periodu? 33 različita križa, 33 različite poruke, 33 godine života Isusa Krista, našega jedini koji je mučen i koji je uskrsnuo. Meni je žao da ne možemo slušateljima prenijeti s obzirom da je radijsko emitiranje u pitanju, ali doista cijenjeni slušatelji, ukoliko imate prigodu, Mitinu izložbu sa 33 tau križa možete vidjeti. Mito gdje? Selo Grandići, to je gdje je rođen Fradidah Buntić. To ti je 2 km od Čitluka ili od Međugorja 6. Tako da je to u najstarijoj crkvi, koja je sada muzej i koja je tu već traje 1,5 mjeseca i još će biti dok ne ode na drugo mjesto. Ta je crkva najstarija u Hercegovini tamo, najstariji podrum vinski u Bosni i Hercegovini i još je tu interesantno biskupska soba gdje su se krili od Turaka da bi glavu spasili. Međutim, ona je ostala, nije ni zabačena ni unutra, ona je u kamenu uređena kao muzej. I tu je interesantno što čovjek doživi da se vrati 200 godina kako su živjeli, kako je živio narod za vrijeme Fradidaha Buntića, a moram za cijenjene slušatelje Radio Marije kazati da je Fradidah Buntić poznati čovjek koji je rođen 1871. godine, umro 1922. ali za vrijeme gladi u Hercegovini bio je jedan period dok kiša nije pala i nisu imali šta jest. Kuhali su, gulili koru sa drveta
kuhali da bi priživjeli. Ali je on bio sposoban i djecu slao u Slavoniju i on je tu djecu spašavao negdje oko 17.000. Nije gledao na nacionalnost, nego je gledao da svako rođeno dijete ima pravo da živi i da se hrani. Kad ode čovjek tamo, vrati se 200 godina, možda i čak više, u taj kamenjar, život iz kamena. Tu je šaka zemlje zlato. To je, ali ja se evo sad vidite što naš narod kaže naježi, jer sam ja to doživio. Tako da mi Livnjaci smo Bogom dati, imamo vodu, 3 rijeke, tako imamo Buško jezero, imamo Livanjsko polje, imamo drveće, imamo plodnost, imamo sve i moram sad naglasiti da je malo zapušteno već odavno, da se to ne obrađiva, a u Hercegovini je svaka gruda zemlje obrađena. Tako da možemo učiti od Hercegovaca. Ja im se divim, nisam ni ja, šta ja znam, ja sam Livnjak prvo. Znači na svakom tom križu zapravo je posebna priča, pa tako započinje i ova sa Fradidakom Buntićem, gdje ste uradili njegov lik, ruke koje su zapravo ispružene prema žitu. Jeste, daj mi kruha, od žita se pravi kruh. Tako je. Onda imamo kruh života, pa Fra Lovro Karaula također. Moramo to objasniti cijenjenim slušateljima, ja ću ponovo Radio Marije. Ne znam, neko je čuo, neko nije, ali naš Fra Lovro Karaula, on je rođen 1800. A ubijen je, livanjski Turci ga ubili u 75. godini, znači 1875. godini. On je išao u Istanbul kod sultana da odobri komad zemlje da napravi crkvu u Livnu. Sultan mu je rekao, može, zakoljite najvećeg vola i na njegovu razapnite kožu i napravite crkvu. Koliko se može razapiti. Tako je. A on se zahvalio na tom čudu da mu je sultan dozvolio i kad je došao, ispričao i kaže sad ćemo zaklati najvećeg vola. Zaklali, kozu rastegli, osušili i uzeli makaze i napravili oputu. I sad je to Gorica, ono veliko imanje sa grobljem, sve. Tako je, da. To je poznata priča. Nama. Tako je. I ja sam napravio, znači, lik Fra Lovre Karaule, crkvu Goricu ispod i kožu voljunsku sa makazama. I znači svaki tau zapravo nosi poruku, puno ih je 33, da sad o svakom kažemo ponešto, ali ja bih voljela, recimo, ima jedan koji se zove Ključ raja. Ključ raja... Zašto se jedan ključ, ja bih rekla ovako na prvu da je to jedan običan starinski ključ od nekakva... Pa je, to je starinski, jer gledajte jednu stvar. Zašto si to našao? Evo, zašto? Ideja je opet Božje davanje. Zašto? Zato što čovjek kad ulazi u zrele godine, on razmišlja o raju. Priprema se u raju. Kako ući u raj? I sad, ja sam to, kaže, otključava se raj, Sveti Petar, da li ćete pustiti ili neće. I ja sam stavio taj ključ kao simbol. Međutim, ključ raja otvara naš život. Život kako mi na ovoj zemlji živimo, da li smo skromni, da li smo vjernici, da li poštujemo bližnjega svoga, da li živimo po 10 Božjih zapovjedi. To je osnova ključa raja. Zato sam ovo je samo ključ kao od magaze, simbol što otvara raj. To je što se tiče raja. Još ima tu... Moja domovina. Moja domovina. Ja sam Bosnu i Hercegovinu, kakva je ona u granicama, izrezbario i ispod simbol ovoga pletara, on je simbol vječnosti. Znači, Bosna i Hercegovina uvijek je razapeta kroz povijest na križu, ali živi vječno i živjet će vječno. Vukovarski vodotoranj, on je simbol opstojnosti hrvatskog naroda, jer šta je granata primio, ovoga, onoga, ali nije srušen. Sad je obnovljen i to je, a napravio sam ga u pupoljku ruži. A ruža je novi život. Znači, on živi, novi život. Sve je to pribolio
I još ćemo jedan, moram objasniti. Hrvatski križ. To je ruka na križu, na tavu, sve su na tavu. Znači ruka pružena ko s nama Hrvatima hoće lijepo, evo ti ruka mira. Druga je ruka zgrčana, ali može biti pružena. Znači borba za opstanak. Moramo se braniti ako te neko napane. Gore je kao trnova kruna, ali kao i pobjednički vijenac. Dole je golubica, duh sveti. A ispod je pleter u srcu. Znači Hrvatska u srcu. Kroz sve ove patnje životne, to je možda i autoportret. Evo, zaustavimo se na tome što ste rekli da je to vaš autoportret, mito. Ko je vaš najveći oslonac u životu? Koga biste izbojili? Pa da ti kažem sigurno, stavit ću malo starije roditelje, oca, majku, djeda, baku, prvo djeda i baku, pa onda oca i majku, i na kraju svoju družicu, ženu, Jakicu. Već smo 47 godina u braku, kao da smo se jučer uzeli, stvarno tu svaka joj čast, ja sam sada teški invalid, ali ona to održava, daje mi proteze, pere, kuha, tako da me je vratila u život. Ona mi je, često ja kažem, i ona je nešto što naš narod kaže, žena drži 3 ćoše, muškarac jednu kući. Međutim, u mene ona drži sve 4 ćoše. Pa sad, nek se ne ljute na mene muški rod, ali istina je moja Jakica, ona drži sve 4 ćoše. To zapravo može posvjedočiti svatko onaj tko barem malo proboravi ovdje kod vas u vašem domu, u vašoj galeriji, jer upravo je ona ta koja je zaslužna da sve kroz ove godine što ste stvarali, gdje god ste bili, zapravo je ostalo na neki način zabilježeno, zapisano, sve što se fotografiralo, to je zapravo dokumentirano i upravo zahvaljujući gospođi Jakici je to na jednom mjestu i svatko onaj tko dođe u vašu kuću, u vašu galeriju može, znači skoro od vaših početaka do dana današnjeg stvoriti jednu sliku pregledavajući sve to što je zapravo, evo, zahvaljujući njezinom doprinosu vašem radu ostalo na neki način sačuvano. Točno, ona svu papirologiju to vodi uredno godinama, tu se nema šta kazati, ona mi je čak i, ona je kustos galerije, ako mene nema, ona to preuzima, točno zna sve kako ide, zna kompletne priče. Imao sam do sada 21 samostalnu izložbu, ona je na svakoj bila, po Italiji, nema gdje nismo, gdje smo god izlagali, po Hrvatskoj, po Bosni i Hercegovini. Ona je uzame, vječni pratitelj i ja kažem hvala ti Bože, i to je Božji dar. Nije to ni slučajno. Vjerujte mi da živimo kao da smo se jučer uzeli. Ljubav je nešto što ne prolazi, prava ljubav. I ona voli kazati mladosti ovoj. Uči ih. Ako se ne trefi prava ljubav, nemojte se ni ženiti ni udavati. Jer kaže, bolje je ostati i djevojka i momak, nego bez ljubavi se udati. Tako da ja želim ovim mlađem naraštaju da malo to gledaju, a ne samo interesi. A ljubav se desi, samo je treba sačekati. Dođe ona. Kad se čovjek najmanje nada, ja sada u životu svom zahvaljujem dragom Bogu. I što još moram naglasiti cijenjenim slušateljima Radio Marije, da ja ne želim umrti, što je interesantno, pa mnogi mi se i smiju. Evo zašto? Zato što sam sve u životu lijepo i ružno prošao. Sve, ali uvijek pametno, trezveno, nikad nisam rekao, ja sam imao 20 operacija pod narkozom. Dok ti jednu nogu odreže, treba ti 7. Pa drugu 7, 14, pa oči 5, odmah 19, više od 20. Sve pod narkozom. I sad, nikad se nisam naljutio, nisam rekao, dragi Bože, zašto si me kaznio? Ne, nego dragi Bože, što si me nagradio? Možda malo zvuči nenormalno, ali Isus dragi je padao pod križem, ustajao, razapet, mučen, ubijen. Mito, ja sam sebi napravio grobnicu, za živa, bez obzira na djecu na ovo, gdje je križ, ko da Isus pada pod križem. Jedinstven je to spomenik na Gorici u Livnu. Tako da, ja se ne bojim
čovjek ima 3 faze. Ima kad se rodi se sa srcem, svako živo biće. Druga stvar, kad umri, ili bolje reci, život je trnovit, svačiji. Nekada on dođe i da nije trnovit, i lijepo, i osmih, i pjesma, i ovo, i sve, ali kad uzme se u globalu, uglavnom je trnovit. I na kraju ti upale svijeće. Znači, rađanje, život i smrt. Nema četvrtu. Eto, samo se ja nadam onome što smo spominjali, križu, odnosno ključu raja. Da, jako je zanimljiv taj ključ i ja vjerujem da će svatko, evo tko sluša, malo porazmisliti o tom vlastitom ključu. Kad smo spomenuli da je doista široka paleta svega ovoga što ste radili, znači kipar, slikar, pjesnik, pa i domaćin jedinstvene kolonije u svijetu, jer je zapravo po čemu jedinstvena mito? Točan naziv kolonije je Međunarodna ženska likovna kolonija tradicijske umjetnosti zemalja svijeta. Zašto? U Biloj kod Livna. U Biloj kod Livna. I ja sam tu koloniju osnovao iz razloga, svi me pitaju zašto ženska, a to je jedinstvena u svijetu, jedina. Evo zašto. Ja sam hodao po kolonijama i drugim gradovima i vidio, mi muškarci smo, kako bi ja rekao, malo na kolonijama opušteni, daj pojest, popiti, a umjetnost je samo radi reda, nešto i tako, što mi se nije svidjelo. Međutim, žene su puno odgovornije, predanije, takmiče se ko će bolje djelo napraviti ovamo tamo. I onda sam ja rekao, što ću ja ovi kad mogu žene. I ta moja kolonija je u početku bila jako interesantna da bi pri CIOF-u, međunarodna organizacija Ujedinjenih naroda, raspravljala o njoj. I dođe meni dopis iz Havane, kaže, gospodine Branko Ivankoviću Mito, ako vi ne možete da organizirate to, kaže, taj brend ćemo mi uzeti vaš i dati, ne mora to biti ni Livno, ni Bila, ni Bosna i Hercegovina, da ćemo drugoj državi, drugom mjestu koji će to nastaviti. I ja sam se borio, tolike, evo 15. Ove godine 15. godine. 15. Neprekidno, borio sam se i uspio sam, do sada je bilo iz 12 država umjetnica, što je interesantno, ta tradicijska umjetnost, moramo glasiti tu različitost odgajanja. Bile su mi gošće iz Rumunije koje rade keramiku, tanjire, neke fantastično, to je umjetnički fantastično, međutim glavni su mi likovi zmije. Pitam ja zašto zmije, kaže u nas je domaća životinja, zmija, kaže to, a u nas je dušman. Znači, koja je to razlika u tom poimanju? Jedna je gospođa došla, jedna profesorica je bila iz Turske koja radi, prvi put vidio u životu, koja radi, potopi sliku, platnu u uvodu, ona pojavi se slika. Sad, kako je ona to, nisam imao vremena gledati to, gledali su drugi, nešto, ona je profesorica na likovnoj akademiji u Istanbulu. Ove godine opet će biti neka atrakcija, recimo treba da mi dođe iz Italije jedna gospođa koja radi najbolje štalice na svijetu. Sad, da li će doći ili ne, pitanje je zdravstvenog stanja, već je gospođa u godinama. Prve nagrade za štalice u Italiji, možeš misliti, svetoj zemlji. I to će se dogoditi krajem, znači, kolovoza, početkom rujna, je li tako? Znači, početak 9. mjeseca. Evo, sad je počima, znači, 31. to je kraj 8. mjeseca i računam na 20 umjetnica, već se prijavljuju, mnoge odbijam iz razloga, a ne znam zašto, što svako hoće kod Mite na koloniji. Pa mislim da nije čudno zapravo. Jer evo na početku smo nekako rekli da se kod vas čovjek osjeća uistinu domaćinski, evo, prihvaćeno, primljeno i vjerojatno svaka od tih umjetnica koja dođe u vašem dvorištu, slika, stvara, se osjeća zapravo dobrodošlom, jel? Pa ja se nadam da tu, dragi Bog, ima
uvida, pronalazi mi prave umjetnice. Sad moram kazati šta je prava umjetnica. Prava umjetnica je za mene pod broj 1, znači stepenica prva, prava umjetnica je ljudstvo, karakter. Tek na drugom mjestu je umjetnost. Znači, kad ti vidiš ponašanje, pristup umjetnosti, tu kad pođu u kući, plaču. Ozbiljno. Tako da sam izveo, ovo ja zovem, nije to biljanski, ovo je brend Bosne i Hercegovine, prvo grada Livna i onda moga sela Bile, gdje se ponosim. Ja, dok sam bio sportaš, ja nikad nisam rekao, iako sam školu završio u Sarajevu, nikad nisam rekao ja sam iz Sarajeva, ja sam iz Bile kod Livna. I sretan sam što sam rođen u Biloj kod Livna. Evo, dragi Mito, puno smo toga rekli, ali tako nam i vrijeme brzo prošlo, barem meni. I ja se nadam da smo uspjeli našim slušateljima prenijeti i dočarati sliku tko je zapravo Branko Ivanković Mito, umjetnik samouki, umjetnik iz Livna, iz Bile kraj Livna. Možda za kraj samo da pokušate sažeti najkraće. Što smatrate vašim najvećim uspjehom u vašem dosadašnjem radu? Prije svega ću da ne zaboravim kazati cijenjenim slušateljima Radio Marije, ukucajte na Google Branko Ivanković Mito i sve ćete znati o Miti. Sve ima tu nekoliko stranica, možete se i javiti i komentarima, možete doći u galeriju, jednu, drugu, ja imam 2 galerije, znači ja imam galeriju umjetnica, jer se tu radi i sve su originalna djela, i plus moja djela, druga galerija. Tako da imaju šta vidjeti i sigurno ko putuje, put ga nanese kroz Livno, bila je 10 km prema glavnom putu Split. Želim da navrate, zato su i otvorene galerije, ne naplaćuje se ništa. Ulaz je slobodan. Ulaz slobodan. I moje najveće djelo je moja, u stvari nije moje to je Božje, da ja, koji sam ćaći radio onu prvu dasku, da ja nastavim raditi. To je najveći uspjeh moj. Što je najvažnije u životu čovjeka? Najvažnije, a to je najteže. Najteže je, a bolje je tvoje pitanje, važnije, biti čovjek. Biti čovjek, ali stvarni čovjek. Onakav po Božjoj preporuci, po Božjim zapovjedima. Ne mora se to striktno držati, nisam ni ja idealan, da se razumijem. Ali ja volim kazati ovako. Kaže 50-50, to je za mene ništa. Ali kad kaže 51%, to je za mene sve. Znači, ako si ti pozitivan 51%, ti si uspio u životu. Ne moraš 100% idealan biti. Nego taj postotak, čovjek što zrije, više pazi da druge ne uvrijedi, jer jedan je život. Jedan je život. Ljudi, što je meni jedan rekao, kaže, Mito, ti moraš umrti, ali ne možeš umrti. Kako ne mogu? Kaže, ti si umjetnik, tvoja djela govore ko si, šta si, po čitavom svijetu te ima. Tako da se ja ponosim, ja se nadam da ću ja još praviti, ako me ovako kažu, Mito, kako si? Reku, ne daj Bože bolje. Što? Reku, ne daj Bože ni gore. Čekaj, nema, dobro, ne boli ništa, pomalo radim, godine su i meni dosta, invalid jesam, ali nisam u glavi. Pitaju, kaže, odakle ti ideje ovolike? Same dođu. Jer čovjek, nemaš nogu, nemaš isparan, odrezan, operacije tu, ali mozak je, valjda ta snaga se skupila u mozak. U mene ti je u glavi kao vrelo. Ono curi, ono teči. Ja sam bio na kolonijama, pa umjetnici jedan drugom krade ideju, šta kaže, a ja imam u jednom danu 100. Je li to Božje davanje, je li to Božja providnost? I kuš ljepši, živjeti u nadi, ne treba ti ništa drugo. Pa nada je, ko izgubi nadu, taj nije normalan, jer on ne živi normalno. A ko ima nadu, bit će bolje sutra. Ja uvijek živim, bit će bolje sutra. I kad se probudim ujutro, kažem,
prikrstim se i Bože hvala ti, pomoli se. Ja direkt sa dragim Bogom pričam. I on mene čuje. I on mene oslobađa od negativnih ljudi, od negativnih osoba. I na tome mu hvala. Jer ima u ovom svijetu puno negativnosti. Ali je trebamo čistiti. Isto čovjek kad se kupa, kad se pere, kad se čisti kuća, ovo ono. Znači, ono što ne valja, očisti. A prihvati ono. Koliko čovjek čuje koje kakvih ideja i ovoga onoga, što nije normalno i šutiš ništa, kažeš dobro je to tako, međutim nije. Kad on ode, odbaciš, odmah to što je negativno zaboraviš. A ono ako je dobro, prihvati, zašto ne učiti? Čovjek uči dok je živ, uvijek se uči. I kaže, što stariji, kaže, pamet ide s godinama. Ja se slažem s tim. Evo Mito, morat ćemo završiti sa našim razgovorom. Ja sam sigurna da će puno i mladih, a pogotovo zrelijih ljudi, kako vi rekoste u jednom dijelu razgovora, razumjeti dobar dio ovoga o čemu smo pričali, ako ne i sve. I vjerujem da će dobiti svoju osobnu poruku kroz ovaj naš razgovor. Hvala vam na izdvojenom vremenu, želim vam puno zdravlja prije svega u vašem budućem životu i želim vam još uspješnosti u vašem stvaralaštvu. Hvala na posjeti, hvala Radiju Mariji za koju vi intervju radite. Pozdrav svima vjernicima i nevjernicima da budu dobri i da poštuju starije, pa makar 51%. Hvala vam. Evo, poštovani slušatelji, naš gost danas bio je samouki umjetnik iz Livna, gospodin Branko Ivanković Mito. Moje ime je Silvija Brčić i pozdravljam vas do iduće radijske emisije iz Livna.